Om Swastiastu. Wastan titiang ni Putu Sri Suryani nomor absen 34 kelas 10 AP1. Titiang jagi mesatua sane mamurda ilutung teken ikambing. Kaceritayang ilutung melali-lali di sisin alase. Sage tepukina ikambing sedak medam beten kayu ngerembun. Ilutung munyine manis nyapatin. Dia sedang melahe ikambing dini. Jalan maseke ngai abian kacang lindung. Manipuan apang ada pupuin. Kambing nyautin dab-dab. Ken-ken jeban nabdayang apang nyak manut palduman. Manipuan apang ada ngerana yang rebat metimpal. Lutung munyine getar nyautin. Kene ento kambing saluir don ibane ane gelahang. Sekancan buah wake ane muponin. Asing ane lenyok teken subaya. Apang tusing nepukin rahayu. Kambing manggutan sarwi ngomong. Nah, wake anenya dia nginutin munyin ibane. Suba pragat subayane aja kedadua, lantas ngawitin ngai abian. Kambing ngedeng tenglala, lutung nutug uli duri. Kambing tundune telah kapecutin, kanti balan-balan pajalane. Sasubane lanyak aja kedadua seleg mamula kacang. Kaceritayang jani kacange ento suba mentik sabilang medon amaho teken kambing. Bah yen kene unduke pocol makarana ngajak kambing. Buen pidan lakar mabuah lan buen pidan lakar makejang ligdone ligleg amah kambing. Om Santi 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 Om.